салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати навбатӣ таъин намудани Бобозода Умед. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Бобозода Умед ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати навбатӣ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон шаҳри Душанбе 14 майи соли 2024. дар шаҳри Душанбе барои аввалин бор бо ташаббуси Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон форуми байналмилалии рушди сармояи инсонӣ таҳти унвони сармоягузорӣ ба инсон барои таъмини рушди иқтисодӣ баргузор гардид. форуми байналмилалӣ бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, масъулони вазорати идораҳои дахлдори давлатӣ ва шарикони рушд ҷараён гирифт. дар кори форум аз талошҳову тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сармоягузорӣ ба рушди инсонӣ ва ҳамкориҳо бо шарикони рушд дар ин самт табодули афкор карда шуд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. иштирокчиёни аввалин форуми байналмилалии рушди сармояи инсонӣ таҳти унвони сармоягузорӣ ба инсон барои таъмини рушди иқтисодӣ дар шаҳри Душанбе нахуст аз намоиши лоиҳаҳо дар самти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ дидан намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, имрӯз дар Тоҷикистон дар самти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд татбиқи 12 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад. ин ҳама ба хотири он маблағгузорӣ мешавад ки яъне дар оянда сармояи инсонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардошта шавад. яъне имрӯз ҳар он сармояе ки ба рушди кӯдак, ба рушди, ба инкишофи барвақтии кӯдак гузошта мешавад, яъне оянда оварда мерасонад ба оне ки кӯдакони мо солим тарбия меёбанд, солим ба воя мерасанд, дониши хуб мегиранд, тарбияи хуб мегиранд ва метавонанд ҳам худу ҳам ҷомеае ки зиндагӣ доранд яъне сармоягузорӣ намоянд. форуми байналмилалии рушди сармояи инсонӣ таҳти унвони сармоягузорӣ ба инсон барои таъмини рушди иқтисодиро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ифтитоҳ бахшида зикр дошт ки дар Тоҷикистон ба рушди нерӯи инсонӣ таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. чунончи дар ҳар паёми сарвари давлат ба масъалаи беҳтар намудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мешавад, зеро таъмини рифоҳи иҷтимоӣ метавонад заминаи хеле муҳим дар рушди нерӯи инсонӣ бошад. вобаста ба имкониятҳои рушди иқтисодӣ тадриҷан баланд намудани музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ аз он дарак медиҳад ки дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат яке аз самтҳои муҳимро беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардуми кишвар ташкил медиҳад. дар ин радиф барномаҳои рушди иқтисодии кишвар метавонанд барои таъмини рифоҳи иҷтимоӣ дар оянда заминаи боз ҳам муҳимро фароҳам намоянд. Инвестиции в человеческий капитал являются одним из важных вложений в развитие нашего региона. Дело в том, что Центральная Азия – это очень молодой регион, и поэтому вложение в молодых людей – это то, что сделает этот регион быстро растущим и конкурентоспособным. Человеческий капитал включает в себя очень много факторов. Это прежде всего здоровье, правильное питание, а также навыки, которые нужны населению для 21 века. тавре зимни ироаи маърузаҳо дигар иштирокчиёни форум иброз доштанд. сармояи инсонӣ дар баробари дигар захираҳои моддии давлатҳо яке аз омилҳои асосии рушд, пойдорӣ, мустақилияти кишварҳо ва бо арзиштарин дороии ҳар мамлакат дар замони муосир ба ҳисоб меравад. зеро сармоягузорӣ ба ташаккули сармояи инсонӣ алалхусус дар самтҳои маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ унсурҳои асосии ташаккули сармояи инсонӣ буда раванди бозбинии доимии механизми маблағгузории он ба рушди инсон ҳамзамон пешрафти тамоми соҳаҳо аз сатҳу сифати он вобастагии амиқ дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини дарозумрӣ, саводнокӣ, беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ, баробарии гендерӣ барои рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва инфраструктури онҳо барномаҳои давлатию соҳавӣ ва тадбирҳои ислоҳотиро мунтазам амалӣ намуда истодааст. дар ин раванд бо афзоиши ҳаҷми буҷети давлатӣ пайваста маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ зиёд гардида ҳамасол аз ҷода аз 50% он барои рушди соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг ва варзиш равона карда мешавад. аз ҷумла 18.7% маблағгузории умумии хароҷоти буҷети давлатии соли 2024 ба соҳаи маориф, 8% ба соҳаи тандурустӣ ва 12.5% ба соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ равона шудааст.
дар идомаи форум иштирокчиён дигар масъалаҳои мавриди назарро мавриди омӯзиш қарор доданд. оила дар ҳама давру замон арзиши олии ҷомеа ҳисобида шуда, ҳифзи ҳуқуқи он дар санадҳои байналмилалӣ танзим шудааст. 15 май дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии оила эътироф шудааст. Дар Тоҷикистон низ бахшида ба ин сана ҳамоишҳо ҷараён доранд. имрӯз дар шаҳри Душанбе чорабинии сатҳи баланд ба муносибати рӯзи байналмилалии оила доир шуд. Тафсилот дар ин бора. рӯзи байналмилалии оила ки соли 1993 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ба тасвиб расида, дар тамоми ҷаҳон таҷлил мегардад. ҳамасола 15 май бо ибтикор ва пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо анъанаҳои неки миллӣ ва суннатҳои наҷиби оиладорӣ ҷашн гирифта мешавад. вобаста ба ин имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи байналмилалии оила бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, роҳбарону намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва оилаҳои беҳтарин аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор гардид. зимни баргузории чорабинӣ муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ иброз намуданд ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат алалхусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати пойдории хонаводаҳо ва беҳбудии фазои маънавию моддии оилаҳо ва дар маҷмӯъ зиндагии бо саодати аҳли ҷомеа тамоми заминаҳо фароҳам оварда шуд. ба таъкиди иштирокчиёни ҳамоиш, ҳукумати мамлакат ва ниҳоди қонунгузор дар зарфи солҳои соҳиби истиқлолӣ барои таҳкими заминаҳои ташаккулӣ бо назардошти арзишҳои фарҳанги миллии пойдории оила, нақши он дар таълим ва тарбияи фарзандон як силсила барномаву стратегияҳо ва қонуну санадҳоро бо талаботи замони муосир таҳия ва қабул гардиданд, ки барои рушди оилаҳо ва мустаҳкамию пойдории онҳо мусоидат менамояд. таъкид карда шуд, ки яке аз заруратҳои таҳия ва қабули консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин нақши калидии оила дар таъмини суботу ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату якдилӣ дар ҷомеа, пешгирии ҷалби ҷавонон ба гурӯҳу ҳаракатҳои ифротиву террористӣ ва пешгирӣ аз таъсири манфии василаҳои иттилоотӣ ба тарбияи дурусти фарзандон мебошад. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон низ ҳамоиши маърифатӣ дар робита ба рӯзи байналмилалии оила, оилаҳои намунавӣ ва бонувони фаъолро ба ҳам овард. дар чорабинии идона перомони ташаккули оилаҳои солим ва таваҷҷуҳи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бобати пойдорию устувории ин арзиши олӣ сухан рафт. оила бақои давлат ва ҷамъият буда зерсутун ва пойдевори тарбияи насли наврас маҳз аз он сарчашма мегирад. яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзаи ҷомеа бунёди оилаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад, ки ҳалли дурусти он ба ҷараёни инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста мебошад. ин нукта дар чорабиние ки бахшида ба рӯзи оила дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ташкил ва гузаронида шуд таъкид гардид. қайд гардид, ки оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. ба зикри баромадкунандагон, конститутсия оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад, зеро оила дар ҳама давру замон ҳамчун арзиши олии ҷомеа ҳисобида мешавад. ин чорабине ки баргузор шуд дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бори дигар барои ҷавонону наврасон тарзи оиладорӣ, муҳаббат ба модар, эҳтироми модарро дар мафкури онҳо бедор мекунад. тавре зикр шуд аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлоли ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба масъалаҳои оила, дастгирии оила ва таҳкими муносибатҳои оилавӣ тадбирҳои зиёди судманд андешида онҳоро дар амал татбиқ менамояд. чунки оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсонӣ, фарҳанг, идомаи таърихи наслҳо ва омили мустаҳками инкишоф аст. маҳз бо шарофати оила давлат қавӣ гаштаву тараққӣ мекунад ва некуаҳволии халқ беҳ мегардад. дар ҳама замонҳо пешрафти кишвар вобаста ба вазъи оила дар ҷомеа ва муносибат ба он баҳогузорӣ мешуд, зикр доштанд нотиқон. дар идомаи чорабинӣ баромадкунандагон зикр намуданд, ки оила сарчашмаи муҳаббат, эҳтиром, якдилӣ ва дилбастагист. ченаки баҳогузории тараққиёт ва пешрафти кишвар некуаҳволии оила мебошад. анҷомбахши ин чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ буд.
имрӯз дар шаҳри душанбе муҳокимаи ҷамъиятии лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи васоити ахбори омма баргузор гардид. Дар тадбири мазкур вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони созмонҳои журналистӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳуқуқшиносон ва рӯзноманигорон иштирок намуда фикру андешаҳои худро доир ба лоиҳа пешниҳод карданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар ҳамоиш иброз гардид ки муҳокимаи ҷамъиятӣ ба таҳкими эътимод байни парлумон ва намояндагони созмонҳои журналистӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳуқуқшиносон ва рӯзноманигорон мусоидат хоҳад намуд, зеро фаъолияти воситаҳои ахбори омма дар ҷомеаи демократӣ бо кафолатҳои конститутсионии озодии баён ва иттилоот асос ёфта, мафҳуми озодии баён ҳамчун ҳуқуқи доштани андеша, эътиқод ва озодии баёни он фаҳмида мешавад. аз ҷумла дар моддаи 30 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ба ҳар кас озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаи ахбор кафолат дода мешавад. дар ҳамоиш ки бо ширкати ташкилоти ҷамъиятии хома доир шуд, зикр рафт ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти воситаҳои ахбори омма асосан бо ду қонун, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ танзим карда мешавад. таъкид гардид ки сарфи назар аз тағйироту иловаҳо ба қонунҳои мазкур, тараққиёти технология ва ӯҳдадориҳои байналмилалӣ моро водор мекунад ки ин санадҳоро ба меъёрҳои байналмилалӣ ва шароити замонавӣ мутобиқ созем. аз ин рӯ барои ноил шудан ба ин, бо қарори Кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилоот, моҳи марти соли 2023 гурӯҳи корӣ барои таҳияи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи васоити ахбори омма таъсис дода шуд ки ба ҳайати он намояндагони мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ шомил гардида, таҷрибаи кишварҳои мухталифи минтақа, таҳлили санадҳои қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти васоити ахбори оммаро омӯхтанд. гурӯҳи кории сохтор ва тарҳи нави қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи васоити ахбори оммаро таҳия намуда, дар вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, намояндагони васоити ахбори омма ва ҳуқуқшиносон онро муҳокима намуд. дар натиҷаи муҳокимаҳо ҳудуди 100 пешниҳоду таклиф ба даст омад ки гурӯҳи корӣ ҳамаи онҳоро бори дигар мавриди баррасӣ қарор дод. иброз гардид ки ҳадаф аз муҳокимаи навбатӣ дар он аст ки пеш аз пешниҳоди лоиҳа ба парлумон, он бо доираи васеъи намояндагони мақомоти давлатию вакилони парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон, созмонҳои байналмилалию ҷамъиятӣ ва журналистӣ бори дигар баррасӣ ва таҳрир карда шавад. дар доираи баргузории маҳвораи ҷавонон ва бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи нақши маърифати ҳуқуқи ҷавонон дар рушди давлатдории миллӣ конференсияи илмию назариявӣ баргузор гардид. ҷузъиёти бештар дар шарҳи хабарнигоронамон. ҳамоиши илмӣ назариявӣ дар мавзӯи нақши маърифати ҳуқуқии ҷавонон дар рушди давлатдории миллӣ аз ташаббусҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки дар доираи тадбирҳои моҳвораи ҷавонон дар шаҳри Душанбе гузаронида шуд. ин чорабинӣ бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ баргузор шуда, дар кори он ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Зариф Ализода, роҳбарияти кумита, намояндагони суди олии конститутсионӣ, ходимони илм, докторон, донишҷӯёну магистрантони донишгоҳи миллӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. гуфта шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯза марҳилаи нави тараққиёт ва пешрафтро паси сар менамояд ки бо назардошти ин муносибатҳои нави ҷамъиятӣ пеш аз ҳама ба танзими ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон эҳтиёҷ доранд. ин аст ки тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои муҳими сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва асоси он бунёди ҷомеаи шаҳрвандиро ташкил дода аз Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад. эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ шаҳодат аз он медиҳад ки Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти кор бо ҷавонон ва варзиш маҳсуб меёбад, ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон як қатор чорабиниҳои маърифати ҳуқуқӣ ва иттилоотиро баргузор намояд. аз ин аст ки ҳамоиши имрӯза баргузор гардида шудааст вобаста ба тарбияи ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ. агар аҳолӣ хусусан ҷавонон назар афканем, агар бо суръат рушд
کند معرفت حقوقی جوانان فکر میکنم وابسته به بلند برداشتن ساحه‌های مملکت و خصوص در سمت رشد دولتداری، نظام دولتداری، طرز اداره کنی دولت، پیشگیری حقوق ویرانکنی، پیشگیری قانونشکنی از بین جوانان و نابالغان کاهش می‌یابد. تامین ولایت قانون و رعایت حتمی حقوق و عهدهداری‌های شهروندان عامل اساسی پایداری ترتیبات جمعیتی، صلح و ثبات و آرامی و آسایش جامعه میباشد. اعلان سال معرفت حقوقی اقدامی مهم و ارزشمند بوده میتواند در تکمیل و تنظیم قانونگذاری مملکت، بلند برداشتن دانش و تفکر حقوقی شهروندان، قانونیت، برابری و عدالت اساس واقع گذارد. تاکید شد در همایش. قابل به ذکر است که چنین همایش‌ها در دایره ماهواره جوانان و اعلان سال معرفت حقوقی در دیگر منطقه‌های کشور با جلب خادمان علم، حقوق شناسان و دانشمندان ساحه برگزار خواهد شد. با استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهاتی کلوب، تعمیر و از نوسازی و ساختمان بیش از 490 انشاءات تعیناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است. یک قسم انشاءات مذکور به ساحه معارف روانه شده است. همکارانمان از رفت کارهای ساختمانی در این انشاءات گزارش آماده کردند. توجه کنید. یک قطار انشاءات جشنی در شهر و دهات کلوب بنیاد شونده به ساحه معارف روانه گردیدند. مشکلات اساسی معارفچیان شهر نرسیدن صنفخانه‌ها و جای نشست به شمار می رود که در این سمت با بنیاد و تعمیر و از نوسازی بناهای مؤسسه‌ها حل خویش را پیدا خواهد کرد. عین زمان بخشیده به استقبال سزاوار از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه رقم 49 بنای الوگی برای 240 نفر خواننده در یک بس ساخته شده در ماه سپتامبر مورد استفاده قرار داده می شود. در مؤسسه 2 سال پیش یعنی که صنفخانه ها موجود بودند، اما صنفخانه هایی که به طور حشر ساخته شدگی بودند، یعنی روشناکی بر آنجا کم می رسید و به طلبات وزارت جوابگو نبودند. از این لحاظ ضرور بود که در نزد مؤسسه بناهای الوگی زمانوی ساخته شوند. امروز در مؤسسه ما یک بنای الوگی عبارت از 2 آشیانه، 9 صنفخانه و 2 کابینت کاری و این مشکلات مؤسسه ما را خیلی برطرف نمود. همین گونه بنای الوگی برای خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 در جماعت دهات زردار از جانب جمعیت سهامی پوشیده منالید 05 بنیاد گردیده است. بنا از 10 صنفخانه، کابینت های فنی مجهز با تجهیزات و لوازمات تعلیمی، اتاق دیرکتور و آموزگاران، انشاءات یاری رسان و شبکه مستقیم گرمایدهی عبارت می باشد. ساختمان بنای اساسی پورا به انجام رسانیده شده. کارهای کبودیزارکنی و ساختمان دیوارهای گرد و اطراف ادامه دارند. بخشیده با 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان 71 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از جمله 4 بنای اساسی در نزد 11 مؤسسه تعلیمی صنفخانه الوگی ساختمانشان ادامه دارد. این چنین ساختمان دیگر انشاءات ساحه معارف ادامه دارد. در محله 8 شهر کلوب ساختمان بنای فیلیال دانشکده تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود دولتمند وسعت تازه کسب می‌نماید. در انشاءات مذکور بیش از 20 نفر ساختمانچیان و تکنیکی و تجهیزات ضروری جلب کرده شدند. ما دانشگاه تکمیل اختصاص را سال 2016 سر کردیم. انجامیابیش جشنی است. سال 2026 به انجام می‌رسانیم. ساختمان در آشیانه 4 به انجام رسیده است. آشیانه 5 سر می شوند. همه مسائل های ساختمانی سر وقت دسترس می شوند. صفت کار خوب است. ما کوشش میکنیم که در وقت مهلت معین ساختمان را به انجام برسانیم با صفت بلند. در شهر کلوب طلبات به مؤسسه‌های تا مکتبی در حال افزایش قرار دارد. در بعضی مؤسسه‌های تا مکتبی از معیار زیاد کودکان به تربیت فرا گرفته شدند و همه روزه مراجعت شهروندان جهتی به مؤسسه‌ها آوردن فرزندانشان به قید گرفته می شود. به این خاطر در دایره استقبال از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 2 مؤسسه تا مکتبی زمانوی جریان دارد. فرمایشگر انشاءات مؤسسه‌ها مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها عاید به تجدید و رشد انشاءات انفراستراکچور
اجتماعی بوده با واسطه وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های متمرکز بودجه جمهوری مبلغ گذاری کرده می‌شوند. ساختمانی بینای مؤسسه تا مکتبی زمانوی را در جماعت دهات ضربدار شهر کولوب جمعیت دارای مسئولیتش محدود پرگار به عهده دارد. بنا از 3 آشیانه و انشاءات یوریرسان عبارت میباشد. عین زمان در انشاءات 18 نفر ساختمانچیان فعالیت دارند و کارهای ساختمانی از روی نقشه ادامه دارند. مؤسسه دیگری تا مکتبی زمانوی برای به تربیت فرا گرفتن 300 نفر کودکان در محله 8 شهر جریان دارد. در انشاءات مذکور 3 شرکت ساختمانی با جلب بهترین متخصصان کارهای ساختمانی را پیش برده ایستادند. تا امروز کارهای اساسی ساختمانی انجام یافته در داخل و قسمت بیرونی بنا کارهای اندازه‌گری ادامه دارند. مؤسسه تا مکتبی زمانوی در محله 8 شهر کولوب از سال 2022 کارهای ساختمانی آغاز گردیده. عین حال در داخل بنا 3 شرکت ساختمانی کار و فعالیت نموده. در داخل بنا کارهای گچکاری و اینچنین چیدن سنگ‌های آرایشی در انشاءات رفته ایستاده است. انشاءات مذکور طبق طلبات‌های معماری و شهرسازی در مهلت معین گردیده مورد استفاده قرار داده می شود. بنابر اطلاع شعبه معماری و شهرسازی شهر کولوب یک قسمت انشاءات ساحه معارف تا آخر سال 2024 مورد استفاده قرار داده می شوند و تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده سپاریدن انشاءات دیگر در نظر است. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولوب برای برنامه نوید. новобаста аз обу ҳавои ноустувори моҳи май дар ноҳияи рашт кишти картошка тибқи дурнамои пешбинӣ гардида идома дорад. хоҷагидорон талош доранд ки бо зиёд кардани майдони киш саҳми худро дар таъмини амнияти озуқаворӣ бештар созанд. маъракаи кишти картошка таҳти назорати доимии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қарор дорад, мегӯянд ҳамкорони мо. با مقصد اجرای دستور سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاد زیاد نمودن میدانهای کشت کارتوشکا در خواجگاه کشاورزی ناحیه رشت موسم کشت کارتوشکا با سرعت ادامه دارد. کشاورزان از آب و هوای مساعد استفاده برده کشت کارتوشکا را طبق نقشه زیاد می‌نمایند. زیرا استحصال کارتوشکا همچون نان دوم و محصولات رقابت‌پذیر در بازار امکانیت می‌دهد که سطح زندگی به مراتب بالا رفته درآمدناکی اهالی افزاید. کشاورزان ناحیه رشت طبق نقشه تصدیق نموده وزارت کشاورزی باید که در میدان 1600 گکتار کشت کارتوشکا گذارند که تا به امروز با 305 گکتار علاقه کشت کارتوشکا گذاراندیم و ما نتوانستیم که بنابر سبب بارشات زیاد اومدن پایدر هم بارشات زیاد اومدن نتونستیم سری وقت کشت کارتوشکا رو به انجام رسونیم و کوشش میکنیم که در این روزهای آفتابی کشت کارتوشکا رو پورا به انجام رسونیم. و امساله از حساب وزارت کشاورزی با دستگیری حکومت جمهوری زیاده از 100 تن کارتوشکای تخمی کشاورزان ما رو دستگیری کردند و امروزه تخمی در همه خواجگیان میرسد. تکنیکای کشاورزی پورا بسنده های برای ناحیه. مهنت اهلانه مردم زحمتکارین ناحیه رشت بر رشد ساحه کشاورزی و بلند شدن سطح نیک احوالی ساکنان منطقه مساعدت می‌نماید که این از هدف‌های پیام سرور دولت در سمت تامین امنیت اوزقواری کشور برمی‌آید. اقلیم ناحیه رشت برای پرورش و استحصال کارتوشکا بسا موافق میباشد. همسال دهقانان ناحیه توسط دسترس نمودن تخمی‌های خوش‌صفت و انجام دادن کارهای ضروری اگروتکنیکی حاصل دلخواه به دست می‌آورند. иқлими мусоиди вилояти хатлон ба деҳқонону кишоварзон имкон фароҳам меорад то яке аз аввалинҳо шуда маҳсулоти гуногуни кишоварзиро ба бозор ворид созанд. ин василаи хубии таъмини бозорҳои истеҳсолии кишвар бо маҳсулоти тару тоза буда аз тарафи дигар ҷанбаи пешбурди рӯзгори сокинон мебошад. гузориши ҳамкорони мо аз рафти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар яке аз хоҷагиҳои пешқадами ноҳияи ҷалолиддини балхӣ омода гаштааст.
парвариши помидору бодиринг дар шароити гармхонаҳо имконият медиҳад ки кишоварзон бо истифода аз таҷрибаву усулҳои пешқадами соҳа ин намуди маҳсулотро истеҳсол намуда талаботи сокинонро қонеъ созанд. ин шабу рӯз дар тамоми гармхонаҳои ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ бо маром идома дорад. ниҳолоне ки имрӯз аз ҳосили фаровони ин хоки зархез хеле пурборанд, дастранҷи меҳнаткашони пешқадами ҷамоати деҳоти калинини ноҳияи мазкур мебошад ки ҳамасола хоҷагидорон бо истифода аз тухмиҳои аълосифат дар ҳар мавсими ҷамъоварӣ аз 150 то 200 тонна помидору бодиринг ва дигар маҳсулотҳои барвақтӣ истеҳсол карда ба бозорҳои кишвар мебароранд. дар ҷамоати деҳоти калинин зиёда аз 1250 гектар заминҳои овӣ мавҷуд аст ки дар ин заминҳо зиёда аз 371 хоҷагоҳи деҳқонӣ фаъолият мекунанд. то имрӯз дар ҷамоати мо 7 гектар гармхонаҳо вуҷуд доранд ки аз он ҷумла мо дар хоҷагии деҳқонии Пулоҷон дидан карда истодаем ки аз он 3 гектар майдони умумӣ дорад хоҷагии деҳқонӣ, аз он 2 гектар гармхона вуҷуд дорад. 5 соли охир мешавад ки бо ҳамин гармхонаҳо сару кор доранд, истеҳсол мекунанд помидор, бодиринг, қулфинай, баъд занҷабили булғорӣ. майдони хоҷагии деҳқонӣ мо 5 гектар мебошад. 5 гектар 3 гектараш баргалӣ, 1 гектараш помидор. ду навъи намуди помидор аст, гулобӣ, сирх. аввали шинондагӣ балгарӣ 10 ноябр дар Тапчан шинондем. аз Тапчан гирифта дар Касита гузарондем, дар гармхона нигаҳ карда 5 март оварда ба замин гузарондем, дуга карда ба латтае ки гидроспаун мегӯянд утеплител маҳкам карда ба воя расондем. мо аллакай як маротиба чиндем. ҳосилнокӣ хуб аст. чиқеле ки шумо мебинед дар чиндани дуюм бештар мешавад. ният дорем 3-4 рӯзода ҳосили дуюмро чиндана сар кунем. соли гузашта 2 гектар замин зиёда аз 60 тонн баргарӣ ҷамъоварӣ кардем. зарфия иброҳимова аз коргарони фаъоли хоҷагии деҳқонии Ёқубҷон аст. то ба имрӯз дар ин хоҷагӣ ҳаманамуди парвариши сабзавотро аз худ кардаасту барои пеш бурдани рӯзгораш аз ин ҳисоб талошҳо мекунад. дар қатори ӯ дигар занони деҳот низ ба кори доимӣ ҷалб шуданду меҳнат мекунанд. 3 сол шид мо кор мекунем дар ҳамин хоҷагӣ. зиёда аз 10 рӯз шид ки мо помидора чиндестем. ҳосили мо пухта помидора мечинем. баъди ин балгармон мешавад, бо қаламфри болгарӣ мечинем, бо боимҷон мешавад, бодиринг мечинем, бо ҳамихе кормон рафтеста. маошамоно сари вақт мегирем. мо як вақт хуроки гарм таъминем. зиёда аз 40 нафар ба инҷа коргар кор кардестем. мо ҳар ҳамроҳи духтаро омада ба чиниши помидор машғулем. хеле ки шумо мебинед ҳамаи аминҳоро коробка карда ҷобаҷо кардем. мо аввал калоноша ҷобаҷо карда, баъд миёнаша, баъд майдаша бо ҷобаҷо карда коробка мекунем мемонем. соли дуюм аст ки мо маҳсулотҳои худмона техникаву мисол ба бозоро намебарем дигар. ҳамира соҳибкоро ҳастанд, омада айсари замин ҳамин маҳсулотҳои моро тару тоза гирифта то вилояти суғдам мебиёянд. ҳамин соҳибкорое ҳастанд ки то ҷоя меранд байни тарафҳои бигем ки ғарм, тарафҳои ҳамин ноҳияҳои дурдаст. барои ҳамин бисёр ҳамин деҳқонои мода як шароити хуб шида ки дигар бозор ба бозор намегарданд. ҳамин соҳибкор меоя нархи муайян қати амҷа тару тоза гирифта мераванд. парвариши зироатҳои кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ин деҳот бо усулҳои муосир роҳандозӣ гардида, дар онҳо ғизодиҳӣ ва таъмини намнокӣ бо усули қатрагин ба роҳ монда шудааст, ки ба гуфтаи мутахассисон чунин тартиби кор барои бештару барвақттар ва босифат истеҳсол гардидани маҳсулот мусоидат менамояд. мо барои парвариши помидор бодиринг баргалӣ аз хориҷа ёд гирифта омада дар инҷа сар кардем. хеле беҳтар аст, хуб аст. замини хуб аст, ҳосилаш беҳтарин аст. сахт меҳнат кардан дар кор ки ҳосили нағз гирем. ضمن مشاهده‌ها استفاده عاقلانه هر قطعه زمین را در خواجگی‌های دهقانی ناحیه جلال‌الدین بلخی دیدن ممکن است، چون ساکنانش در سمت کشاورزی موفق گردیدند و تجربه زیادی دهقانی دارند. از این رو اکثر ساکنان در این ناحیه به دهقانی رو آورده و هم حاصل دلخواه به دست می‌آورند و هم در معتدل نگاه داشتن نرخ محصولات کشاورزی در بازار استعمالی مساعدت خواهند کرد. گزارش شهلای احمدخان، فیروزجان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه جلال‌الدین بلخی.
در شهر ترسونزوده میدان عمومی گرمخانه‌ها در همه شکل‌های خواجگیداری قریب 70 گکتار را تشکیل می‌دهد. خواجگیداران عین زمان از حساب همین گرمخانه‌ها بازارهای شهر دوشنبه و نواحی تا به مرکز را با محصولات تر و تازه تامین می‌کنند. در برابر گرمخانه‌ها در این دوره کشاورزان باز 427 گکتار کشتی زیر پلیونکا گذرانیدند. در مجموع حالا جامعه‌های مهنتی به جمع‌آوری و صادرات محصولات بروقتی مشغول می‌باشند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانمان بختیار قادرزاده و منیژه یادگارова از شهر ترسونزوده. کشاورزان شهر ترسونزوده امروزها به جمع‌آوری حاصل فراوان محصولات سبزواتی از گرمخانه‌ها مشغول می‌باشند. در این روند مسئولین خواجگی دهقانی عبدالوهاب 2006 نیز با مقصد ثمراناک استفاده بردن زمین‌های کارمی خود در مساحت 1.5 گکتار گرمخانه بنیاد نمودند که امروزها جهت تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه کشاورزی جمع‌آوری حاصل پمیدار و بادرنگ ادامه دارد. خواجگیداران کوشش نموده ایستادند که هر وجب زمینی در اختیار داشته خود را ثمراناک استفاده نمایند و حاصل بلند به دست آورند تا در تامین بازار استعمالی داخلی اینچنین افزایش اقتدار صادراتی کشور سهم باسازی خود را گذاشته باشند. باید تذکر داد که امروزها در خواجگی عبدالوهاب 2006 برای سری وقت جمع‌آوری حاصل پمیدار، بادرنگ و دیگر زراعت‌ها به عنوان خانشین به کار جلب کرده شدند. بنیاد و تشکیل نمودن گرمخانه‌ها یکی از اصول‌های خوب و سردرآمد برای هر یک دهقان محسوب می‌یابد، زیرا در گرمخانه در موسم محصولات‌ها آماده می‌شوند که در آن ایام نه همه امکان استحصال آن را دارند. در برابر پرورش نهال پمیدار در گرمخانه پرورش نهال‌های گوناگون که تخمشان از کشورهای گلندیا و اسپانیا وارد کرده شده است با سرعت جریان دارد. مقصد اساسی کشاورزان خواجگی عبدالوهاب 2006 این نگاه داشتن و استوار نمودن امنیت غذاخواری کشور است، زیرا امروز باید از زمین‌هایی که آبی و للمی وابسته کرده شده است ثمراناک استفاده برده استحصال محصولات را افزون نمایند و کوشش میکنند در همه فصل سال مردم را با سبزوات تر و تازه تامین نمایند. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغ دوره نوبتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردید. آزمون با مقصد دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت موسیقی، سرایندگی و از روی دیگر نامیناسی‌ها دایر گردیده 10 نفر داوطلبان به دوره